Horra batitxe, Toma, beti albor eta ni hautsan patxi. Itxasu eta Bidaraiko lau musikari gazte, hats berri bat euskal jokaren munduan. Bedelen kontzertua emateko tanda Maskak izeneko talde berria. Hemen errepikan Baionako Magneto gelan, kasik 2 urte pasaditu bere proiektu musikala ontzeko. Duela denbora ongi bat ari girela elkarrekin musika jotzen, ukan dugu lehen talde bat. Plazaz jotzen ginuen, eta bizki maitatu hola eszena mundu hori. Artu dugu aterabide hori guk sortzea gure musikak. Gizarte gero eta estresagarri batean, sendimendua gordetzen dituzten Maskak erori nahi ditu taldeak, pop, rock, elektro, iturriak anitz dira. Entre nous tous, on a essayé de rapporter un peu toutes nos histoires, tous nos styles. À niveau électro, on a beaucoup parlé de Setak. À niveau rock, après, pas mal d'influences anglaises. Pas trop calé de métal dans le projet, mais c'est vrai qu'on avait quand même ce délire-là de garder un son très rock, avec des fois des riffs assez appuyés. Maskak taldeak Itxasun eskainiko du bere lehen kontzertua Atarrin ostira larratsuntan.